Hakha Times online Thawngchimnak inkan indon than na tu zan ka chimding mi hi November thlani thum zan lei suimalam pathum tiang kan thai khotok thong an rakselai thandlang mai akang leo a nomsul in man a thlami min ong hlai naw le man thlak a phwanglang tia kan thai alwancha October thlani kulani kwa jing in zan tim tiang thandlang khwa akhang tu khalaya 222 in kora ka poju mai khang leo chonpa in man an I thlak mi a phwanglang tia kan thai hi man thlak hi an ma sin in a phwanglang mi asim thandlang khulu viewpoint in an chon leo man thlak asim zo me long ni chun kan ma ni kan khang mi asalo PDF min phang ra sang phuni an khang tia achimna in an ma kutne asina chu an thup khawlo tia khwami pakhat ni achim hin ha pol ni hin October thlani kolani kwa leo a biak in pani tel in thandlang khwa in thatha zala som rukla pali an rakhang thandlang a ra sang ni February thlani khat in ni hin ni tiang a khwami pasuri an tha in zala som re ranglo an khangchang tia kan thai min ong hain le anaw le ni nongai nak an lak ni February thlani khat in ni hin November thlani ni tiang a thandlang khwami pasuri an ka than ha I thandlang I a ummi in zala som ret la pali an khangpyak chang ha tia kan thai in an khangmi hi September thlani kwa a in khat September thla hlai riat a in hlai kwa hotel pakhat tal in John October thlani kolani kwa a in zala somruk la pali ase e adi laka hin in zala somret la pali in thatha longte an khangchang tia kan thai thlara chung February in November tiang a khwami pu shamchung kumsom nga la kumkwa pu ral tu kumsom suri la kumsuri pa uklian kam kumhlaili pu hlai bik kumsom li la kumnga pa vamboi thang kumsha pasta chungbyak hum kumsom thum la kumhni le pu wanja cheu kumkul la kumnga na hi an ka tha mi na an si im pu wanja cheu hi athi le anun ngal asalona in athi I arwak an hlon lai ti in kan ro ni hin tiang athong kan thai thai ti lautia thandlang khwanu khwa pa pakhat ni achim min online te ni no ngai nak an lak nu thandlanga in zala somret la pali an khang khwami pasuri an than ha I minung pukul leng an hliam na pina khwami dilak razam in an chan ha nizan Hakha lamton nak a tlaimi chung in kolpa pakhat an vel naka anun nak aliam tia kan thai nizan November thlani ni Hakha lamton naka kora kaple palakni an tlaimi nhalaka kolpa pakhat an vel naka anun nak aliam tia kan thai an chimning adang cheu an vel nak a chun sido asakau amin le mizai khoika arami asi tibantuk kan khal khau cheulo kolpa an vel naka anun nak aliam ti in kan thai cheu tia khwami pakhat ni the Hakha Times a achim November thlani ni chun lai a hin Hakha lamton nak le sampya songpong alhan jo a mi an chak na I atlombik minung pasha moto in an kalpin ha June November thlani khatzan Hakha lamton nak place 22 mai a atlombik minung panga an raklai bel changna Dalan rong a rashang ni Reverend Vancham in kan chutia cha antar I ama zong tlaidinga an kol tia kan thai Hakha chobuk sang Reverend Vancham chu Dalan rong a rashang ni a in an chu ama zong tlaidinga an kol len tia kan thai rashang leitang dalam mursau ron hani thiding in an report nu a an tlai I pathian thon nak ni akham I alwathan chunhu October thlani kolani kwa a rashang po ni tlainol ding in an ko than tia khwami pakhat ni the Hakha Times a achim Reverend Vancham chu a in an bau I theory an lak lenga a in to an thran I kan chu chang tia cha an tar tia kan thai chun a in pong kam minung umlo nak in pozong an bau na I thil an lak pina dumchung thaitlai le an ha pozong an to di tia kan thai pa how in lian chu kora kap in CDF tanjang sina a fon chang tia kan thai sharam kul mayong khwa khalaya 335 a kora kap atun liomi how in lian chu min online kutanga rian tuan ka zom ti lauti in October thlani suri leo a khan CDF tanjang sina a fon chang tia CDF tanjang ni an than
Asian palai ni do Aung San Suu Kyi ton nak no pek ding akan halmi hi phungbuar asi tia suwin ni achim Nizan November thlanin hi leo Asian chajin chek chungpol meetinga Asian palai ni do Aung San Suu Kyi ton nak no akan halmi hi phungla phai alot mi asi tia min ong hlain changtu suwin ni video in bia achim Taza chui in bachai leo mi pakhat chu zaibantu upadi le man leo mi upadi zong ni o an lau cha a hi phung an lon asitia suwin ni achim Asian palai Myanmar ram arat nak ding konga Asian chairman zong ni min ong hlain te phu hi fa pi in thanho nak pek an hauri tia achim ve ti in Myanmar platform ni atial ni somli arau nu a KNDF in saifong mintan rock an mu tia kan thai September thani kul leo ko yaram kul dimuso peng mengruk ka dau naka KNDF lay in saifong mintan chu anunak aliam I arak hi ni somli atlin baka kan hmutia ringtu anu ni a Facebook chamaya alangtar kumkul rong asemi saifong mintan chu Mandalay GTI a sia in akai liomi asi KNDF sina lut in ni somli arau hnulong a atuban tok in arak an hmu than hi asitia People's Supreme ni atial Tuzan da Hakha Times online Thawngchimnak chu hivia in kan ngol rilai angai tu nin di lak chunga kanilom ralle rai lak in nin zati himbom chu sham u